أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت أخونا أختون أقول من رمضان ما هو كم هفتا إجا أقول من دريكو جنستير مجستكورا سلسلة مي عقيدة فيلاورتك egotung algon komme hafta eges boda dohoge reya adi honir dohoge re dihe jahairu salafge YouTube page tebefunna feniwada gannawan mige ekeki darustan iradu kora mire mi furata mare agondo mire furata mare wuma akuga tawhid no aqeeda ge mawduga khassa ko taarafa agondo jahilani ade aqeeda ge mawduwa ki mi agon menna wara muhim mawdu mi mawduga agon men geteren komme be folakabes maalumat lifawan komme lazim mawdu haqiqatuga aqeeda ki mi ilum tok teren emme mativeri emme main adi emme muhim adi emme beenun teri ilmu duniya akhiratuge kamya battaka duniya akhiratuge faida attaka henkamun alaku duniye ge hokomves adi okhrawi hayatuge hokomves edekama wanama aqeeda eba daskuran jenuta aqeeda ge filawultan eba ulum filwan jemi algun men emme furtama ungenen je echki aqeeda e bunevunima algun men nan adi ei qabul kurun kam ganota hituga kandalin je kandalun kamuga visnigen dies aqeeda ge tafsil manatakin eba hurenut aqeeda e bunevunima e buneveni kike kan algun men nakom sarga ulum filmaki muhim kam hema bahuge gotun are bahuga aqeeda negifami onnani haqiqatuga ecce bande hayyer kurma nuwata eccen ekati anekcha gulwalagin ekkureve ekkurumaka hifehettuma thabitukama mikahala baawru egge manataken aqeeda ga behimene haqiqatuga aqeeda e bunevunima ege maqsadaki ei ecce hifahatta bande rakka ko wahi gotaka kanda ala egotuge matiga thabit kurun hemwima insana enage hitterega kanda ala kanda elumavves hama aqeeda kien adi hen gotaka miheku bannumavves nuwata assa essumakavves nuwata ebbaswa ebbasumakavves hama mi gota aqeeda ekidan hennamas istilahi gotun mige mana ebatafaatu egende istilahi gotun algun men bala iruga aqeeda e bunevunima ege ebe demane ege manigi khas kameka adi ammukam ehengotaka dannawnya ammukamaka khassakam aqeeda e bunevunima algon menna istilahi gotun ammu mane kam yonnani aqeeda ki ei mihe gihterega iman ve kanda ala kandelu ei Allah subhanahu wa ta'ala sharuku rawwafawa kankama ila subhanahu wa ta'ala gulunhuri emmeha kankamen enage hituge adiga kanda ala kashawarko shakku kame waswahen neti ena egotuge matiga qabul kur enamas usulek gotum balairuga sida islam diinuge khas manen algon men nuis nafiya insana ko enage hituga kanda ala kanda eluma enage hituga qarar kurun dini gotakun kamuga vis ei adi baatul kamavvis adi haggu kamavvis evves ebakiye aqeeda ehma miye kuradane sahha aqeeda ge matigas miye kuradane baatul aqeeda ge matigas ekamako edemihum vesetibi hama aqeeda ge matiga edemihum etibi aqeeda egga ehnamas de aqeeda ge tafatu kamattaka demihum ge aqeeda tafatu gendan demihum ei en aqeeda egga tibi demihum naka nuwan khas mane ki kuring algon ishara ekolli gotan Allah subhanahu wa ta'ala ya meduga ilahan iman wumuga algon mengi hituge adin kanda alanje kanda elunta shakke waswa henneti egaterega ilah subhanahu wa ta'ala wadigim wuma ilah subhanahu wa ta'ala uluhiyyat ehengotaka dannawnya ilahan alukan khalis kurma ilah go rububiyyat ilah ge emmeha kankame kainatu ga hingawa emmeha kankamen ilah subhanahu wa ta'ala nisbe ko huriha kamen ilah subhanahu wa ta'ala كونت هم فراتب بابر نكون توحيد كرن وخالص كرن هم يقطع اسم فرتكا صفة فرتوغا إله سبحانه وتعالى كونت كون متيغا ألغون من كندا على كندا يلوم هم يقطع ملائكة بيكلون إمام وما أدي الله سبحانه وتعالى باوا لبي فيتكن إمام وما الله سبحانه وتعالى فنو برسول بيكل نشا آخر الدوها نوتا قيام الدوهن إمام وما أدي قضاء قدرغي
heo minwara no bamra no ta qadaruge heo kama no ba kaman algon me imam vuma gulun huri emmeha kanta takkan algon me imam ve hituga dega kande eluma adi shar'i gotun deenuge asas tak gotuge asfawa nasutan algon me qabul kurma ege terega ghaibuge terega himene kankama emmeha khabar tak gotuga angawa fawa sahha enge untaka mi ummatuge salafus salihun ekankan ei algon men ge i'tiqaduga hunnan jehene kankan kama ebekalun kanda aluwa fawa emmeha kame himene gendani aqeedage terega maneki dini gotun nota istilahi gotun nota shar'i gotun aqeeda e bonavunima e mana dehawmuge tere dan ehbima ebbe shakke waswa henneti miha gittere kandala kandaluma kurin agol denne fadan aqeeda e mikin aqeeda wam mejeheni qat'i echka kandeli kashawar wegin enen engim wan ena yaqeen kuram wan toto hiyegge machkannun aqeeda kandeli gendani emvima insana hituga kanda ala kanda elun ei hagigatuga aqeedage maqamaki nota aqeeda e bonevuni ma aslaki enage hitun qabulukun hituga shakku kamenneti ekasha ala ekasha elun kanda ala kanda elun algon menne benge iman kame bonevuni me tedu kurun muge terega himene emmeha kan kame himene misaka iman ve teduko qabuluko advis hita golun hurin amata misaka Allah subhanahu wa ta'ala birwetun ilahu adhab birwetun ilahuge kofai fono fane kama ekaman algon men birwetun hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala haduratan algon men kura ummide ilaha walobi mi huriha kan kamen mi guleni hita ema e kan kama guligin algon menge mi hege amalun fenna kan tawes mi ge tere wadigen dani misala kam mi haku i'tiqad kurani riba eki haram echkama e i'tiqada gule gotan ena amal wes quran ei hagigatuga aqeeda ge macca binawegin anna amale ehma aqeeda furihama wejjeya mihage amali baves furihama mun dan ehma hir rangalu wejjeya miheku dawwa koffane misalaka timannage hir rangal miweni kame eveni kame non timanna war rangalu niyetegge miweni kame mi quran ehen vies algon men nang eba kashawaro kodden je enage hitugo yaqeen rangalu visnun ei enaga amali gotum fennen je kame gotu ema mihe ko heoge visnafiya not heogatan ena i'tiqad ko fikama vanama den emi hikkiban fenigen da amal tawes jeheni hama heolafa rangalu amal takkam gawan en nun kama vanya enage i'tiqad rangalen nun enen haqiqi managa i'tiqad not yaqeen not imane nuwe mi ummatuge salaferi bekaluna belar aqeeda minan beenun kuravagin misalakan algon men mi shariyatuge iman vumuge baatakam minan difa miwa dinuma ebetto qur'ana sunnatun dalil libin ebekalum misaga aqeeda islami aqeeda nota aqeedatul islami mi bunebe bahuge macca kirit qur'ana nota rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatun ebetto dalil libin haqiqatuga islam diinuga aqeeda mi kandeligen anani kungo dannawalin bahuge gotun alman balafiya e tawthiq nuwata kame kashawar kurun yaqeen kurun e maanaga Allah subhanahu wa ta'ala arabi bahuga hamakirit qur'an wa gennawa fa ebabe egotan ekashala ebbaswa qarar kurun takam misalaka la yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihun gasten neti tiyabamihunna kurave huwayaka guligin ila subhanahu wa ta'ala nuhippo henna mistibamihun bima aqadtum i'tiqad go tiyabamihun gasto go yaqeen ko gin kashor ko gin hunna hurumuga den e kura huwaye Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge badaluga e muakhadha kurawano hippa kan manaki ekamuge sobun emiha ekam fudda nuwata nufuddijje ekam kaffara di hadam mi jeheni himvima أقول من إنجني الله سبحانه وتعالى مي كشور كرم جمانة اعتقاد كرم جمانة نوت دهوا لفظ كيرت قرآن وجابس جنة وافق أقول من جسالة في ربيكالنا بلا لا رجع مي موضوع مي نموجا فيلي وافق يعني كي عقيدة يا قولون هوري نوت إيمان كما قولون هوري إمها كان إكش ألوفا إبيكالون فيلي وافق بوري إيجا تريجا مثالك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة imam lalaka ayge foten awhar wadagen nevi hijuran hatostek asharo nahar kurige bekale manaki mi nan beenun kurawwa febote sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa hame gota kitab aqeedat salaf ashab al hadith mi bes imam as-sabuni ge foten awhar wadagen nevi hijuran hatosteka salis nueg
එහෙම අල්ගොන් මෙන්න මි එංගෙන ඉකුරිග බේබේකල් මිසාක හැම ඒගේ තුරුන් අබූ බකර් බයිහකි ඉමාම් බයිහකි රහිමහුල්ලාහ් එවස් හිජ්රාන් 450 අශග්ග දුනියේග උළුවි බේකලේ ලිව්වා ෆවතෙන් අල් ඉඅ්තිකාද් අලා මذهب السلف ahli sunnati wal jamaa min algon men engeni mi namuga aqeeda ge namuga not i'tiqad ge namuga aqeeda ge masato not iman kam ge masato ga ebe kalun fel liwa fa wakan ege turum wes tafaatu eki be kalun fel liwa fa ebe misaka fa hoge be kalun nabalar go sama aqeeda inam beenun kurawagin liwa fa misaka imam bin baz rahimahullah liwa fa wa fata kitab al aqeeda as sahiha wa ma yudadduha එහෙම අල්ගොන් මෙන් එංගෙනි අකීදා මි නමකි හම අල්ගොන් මෙන් මි ඊමාන් කමුගේ බෑතක කියන් හම එම් රංගලු අද අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉලුම්බෙරින් සලෆර් බේකලුම් බේනුන් කරවවා නමක ඒගි තුරුන් ලොබති අඛුන්න අඛතුන්නේ අල්ගොන් මෙන් කුඩකො දුරු නොත අල්ගොන් මෙන් කුඩකොන් එහෙන් නමස් අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉලුම්බෙරින්ගේ මෙදුගා මෂූරු නමෙන් ඒ අස්සුන්න සුන්නේ එබ බේනුන් කරවේ අකීදාගේ මස්සල්තක aqeeda ge masaltaka sunnen algon menge terega nota sahha aqeeda ya sunnate kiunima divehinge terega misal algon menge tere kodokon aavi kamuga wes mi hama algon menge salafirin ge terega algon kurin denne fadan salafiri bekalun ge terega kurige ilum berin ge terega zamanu sure beenun kuremun asfa name khassako waki hasa maqsadek ge terega sunnate bonevunima egamane ki goy nota siyaratu nota mihe kule fawa nota baya kule nota kamen hingamunda go rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korwani la tattabiyanna sanana man kana qablakum tabami kurige mihu goittaka sanana etanogo sunnatu ge jamu asfa onani goittaka tabami tabawegen danamane ke yahudina nasorange goittaka hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwani man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha miheku islam diinuga sunnate diruwafikam vaanama sunnate genesge mistonge terega ala kofikam vaanama emihekan ekamuge darumaya adi eyan amalu kuriha bayge daruma libida mi heyo goiggon heyo kankan rangalu kankama araybaga sunne ebenu sunnate bonewunima eki fannuge ilum meringe meduga maana tafat misak hadis ilum meringe arihuga kore maane no fiqhu ilum meringe arihu korewene hame gota usul fiqhu ge ilum meringe arihuga maana korwe gota kannun ehem bekanun arihuga maana kor algon menna mitanga muhimmi aqeeda ge ilum meringe meduga sunnate bonewunima ege maane ki kobato sunnate bonewunima aqeeda ge ilum meringe kariga ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge i'tiqaduga ekalefan hippawagin i'tiqadu korawagin hunnevi goittaka adi ekalege faana ayuga ekalege faanuge sahabi bekanun egotegge matiga tibbewige ege terega evves shakke shubhe waswa henneti saaf gotuga allah subhanahu wa taala iman wuma ilahu malaikatun nasha adi ilahu bawale fettaka sha ilahu rasul bekanun sha adi hama ehme qiyamet duhno ta akhirat duhasha adi qada gadaruge emmeha baataka iman wuma as sunnah aqeeda ga hulwerin kariga mikin awun dannawala nan e kihine vegin hagigatuga hingan uleka ki vegento aqeeda ya sunnate mikin agul ma am gotegga danna sunnatuga men rasul sallallahu alaihi wasallam sunne egamane ki rasul sallallahu alaihi wasallam muli haya puluge kalefon dakwa de vegoin hennamas fiqhu ilum berin gari hoga misa kurmun thawab libe no koddu kullum adab no libe kanka usul fiqhu ilum berin gari hoga ei Allah subhanahu wa ta'ala ga amur frutak ekamako ei wajib kamen neggotu kommehen lazim nuwa gotu manaki sunne amalta ei istihbab kantata ehma mi kinet vegento aqeeda mi tana sunnatuge sunne beenun kurawunima aqeeda egota mi kiyegendi hagigatuga mifada kame boda dimawan dimawi bidwage ki ahulwerinta faadwegen as aqeeda ge teriya faaduge dina khilafu nuwata sahabi bekalunna muhammad ge salafu eri bekalun tibbe gota khilafa aqeeda kankan bina kura bayku ufedigin gos ege teriyan islam dina nisbe kurave bay jamaat takin ufedi e jamaat hoge aqeeda ya adi sunnatuge ahulweri nota ahlus sunna wal jamaatuge aqeeda ya fushurum dima wima aqeeda wahi kurum gotun sunnate aqeeda ya kiyem feshifu nota aqeeda ge mawlutaka gaggandaka hijuran timwana qarnuge terega minan hinga nota minan defawege terega imam ahmad rahimahullah ge duwaswarum feshigen
mikankam boda faalugen asfa ei sawbaki mu'tazila anna rafida anna adi hame gota sufi anna mifada tafatu inhiraf fawa madhhab toge ahulwerin islam deenu ge teriya nisbevve ebami hunge aqeeda ge kankan faalu ko feittoga liye kankan kuram feshima islam deena nisbevvegen ule baykama watibe aslu salaf eri bekalunge nota sahabi bekalunna adi bekalunna foga hewegen dejiluge notinjiluge ahulweringe aqeedaya aslu aqeedaya ummatuge rabbani ilumringe aqeedaya khilafgen dati ekam tafatuko bayan kodun gotun bidwage ahulwerinna durhelivum muge gotun aqeedaya ves sunnate kigen midiyei hemwima as sunna aqeeda ahulweringe terega kijje kamwanama hama ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikale faange sahabi bekalun tibbewi saafu furihama aqeeda umar radiyallahu anhu ge arihun asfawa basfule eba aade al mujamul awsatuga man taraka sunnah kafar miheku sunne dukolla fi kafir wajje komme wotege sagon nenge algon mi danna zamanu sore mikiya sunnate dukogge miho kafaren nuwan ega manaki kurum thawab libe nukod dukollum adab nulbe komme gas dinuge asas dukollegen dinum berwegen dan he mitanuge murada ki ei aqeeda ge kantawge wahak kama elum berim vidan manaki umar radiyallahu anhu vidalwani rasul sallallahu alaihi wasallam egotege matiga hunnevi thabitu safu aqeeda masaleka miheku kufur wejjanote en ekkibawe dukolla fiya emiha kufur wegen nota kafir wegen danete algon men itura algon midenne wahaka kashawar wegen de algon menge salaferi bekalun kure bekalun felli wa fe bur aqeeda ge masaltahuga minan devwa misalaka al-imam ibn abi shayba mi 230 fahegga hijran awhar wadagennevi kitabu sunna kiya foten aqeeda gali uwafawe hame gotan imam ahmad rahimahullah 240 ekegga awhar wadagennevi kalifan kitabu sunna kiya foten liuwafawe hame gota enum wes bay bekalun liuwa misake egeterega abu daud rahimahullah awhar wadagennevi 270 fahegga hijran hama kitabu sunna kiya aqeeda foten liuwafawe ege iturun ibn abi asim fada bebe kalum wes liuwa fe bure idu isata adde hateg awhar wadagen hame goten imam ahmad ge dari kalum abdullah ibn al imam ahmad rahimahumullah awhar wadagen idu isata nuwadi haga liuwa fa we hama kitab sunna kiya aqeeda ge fote ege turun marwaziya hame goten imam ibn mandaya harawiya minum bebe kalum wes as-sunnah nota kitabu sunnah min amuga aqeeda ga felli uwa em argumen ngen dani argumen ge ilum beri bekalun terega salaferi bekalun ge terega wes as-sunnah beenun kure fe burikan aqeeda ge masatakan khasakon nuni ha muli aqeedan ekiga kurin denne fadan eha bod ahammiyete e bekalun devwa fami wani bidwa ga ahul werin aqeeda ga tere waddafa wa kankama duruwe levumuge gotun adi kankan duru kuruma gotu mige iturun hama miya emmane ga aqeeda emmane ga beenun kurave anil lafzaki agon me hama ginan aduhan lafzen e tauhid at-tauhid tauhid ge mane ki asluga ekkawanta kurun not effarat ekkamuga hedun ema tauhide bunevunima arabi bahugai effarat ekkaman hedu nota ekeheri kurun ehma echen nota tanen sida mustaqil logotegga ekaheri nota ekkawanta kureveni nota e faraten e ekani ekamuge khasa sifa libigem wa farat ekkaman hedeni maganu dekame furiham ko ekkamaki thabit kurun furiham ta al ithbat at tam ta furiham wegem wa ithbat kurun ebache hame gotan عام نفي وسبب كورنجه والنفي العام عام نفي كورنجه مثلا ميه كم بناني زايد هنگ زايد هوري كولش زايد هوري كولش بنونيما ايكم مانه نكور زايد اكنيكم كولن هوري كولت بدان يتربا يكس اديغ احتمال سو عرب بورد مثلا احمد hingaje bunimaka ega manennu ahmad ekanyake dike hemmim wes hingadan ekamako misanakan zaid nu miyo kolakan nete nota ahmad nu miheku nude buni algon menenge diei hamekan ahmad kan nota kolan huri hamekan zaid kan min algon menna milibeni sida al ithbat at tamma an nafi al amma
furihama sabitu kamaka adi huriha ehim farayattakan oi e sifaga baverumuge sifa gelligen nota uniwegen dio mi hagigatuga tawhiduge aslaki tawhiduge algon me mikuram meje kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakan thabit kuram mejehen ei ilah subhanahu wa ta'ala ge rabbuwanta kamugaya adi hama ehemme uluhiyatugaya adi ilahuge asma wa sifatuge adi ehin huriha faratakun ekan nafi koranji ehem hagigatuga lobeta khunna akhtunne algon menge emme lobeti kalima e kalime kan algon men iman wegen miwa algon menge emme is kalima la ilaha illa allah mi kalimen mi kodde masakkataki nota mi kalimen algon men mi ebbesumaki nota iqraru maki evves shakke waswahen negotuga Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ihim faratin haggu gotuga alukan kurman nekkaman algon men nimmu mi algon men migennani al ithbatu tam furihama thabitkan ay Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakan adihama ehemme algon men miga mi nafi korani ehin huriha am farat takin ehin evves farate ikamuga baveran wagat envima ilum verin vidalawani لا إله إلا الله جم فرهم مفهوم كنوت معنى لا مألوها نوت لا معبود بحق إلا الله الله سبحانه وتعالى فيها حق قطع علىكم بهين إلهكم أقول ده بيفار دماغا كم مي أقول من بيفار خطبة نوت ديني درسوا أديفني ما الله فيها حق قطع علىكم بهين إلهكم ويه كيا دون بيبكلن سؤال كروا كيف بهين هي لا إله إلا الله لفظه نتنهم هي حق جواهك حقيقتها ما نفرهم كورمتك كمهن لازم لا إله إلا الله الله منوي إله كنوي بنفني ما إواهك حالك سيد لنو سوبكي أقول من إنجي دنيا الله فيها وعلكم كوربة إتفرات إبواك لا إله إلا الله جمانك الله سبحانه وتعالى فيها علكم ببهن إلهك نت إكمو أي تدكف ببيني kumme goteggavies insanun ehem faratak alkon nukuranya ekamako emmeha miistonge terega eki diinuga eki baamihunge tere eki jamaatuga eki ki faratak e alkon kuremunde Allah fiyawa baawaru ilahun take baawaru kalange take mihun gengul ehmimaka elaf el lafzuge sida maanage mafhum el libigen nudan ehem mi mafhumge muradaki haggu gotuga Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa alkon veve ehin ilahako nuweye mi la ilaha illallah ge muradaki adi saafu mafhumaki mi gotuge matiga algon men tawhiduge macca nuwata mi genna jene tawhide bonevuni ma aslaki aqeeda ge masalaga lobeta khunna ukhtunne ei aqeeda ge huriha masalenno tawhide bonevuni ma ege maneki aqeeda ge babu takutereng ebbab ei Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurmuge bab hem Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurumuge gotun dekebe huriha wahakatakin ila subhanahu wa ta'ala gulifawa huriha kamen mihimeneni tawhiduge terege ei aqeedage baata ku terem bay adikitto aqeedage emme muhimmu ba ehem wima aqeedage tere tawhidu as wade tawhidu no aqeedage terem otuma ekuga bay faharu algol menna mi ive mundani muli aqeeda vis tawhide kiyetan algol ewa ke jehilanan aswa حقيقتك توحيدك متنك مرادك الله سبحانه وتعالى حق قتك إله سبحانه وتعالى فيها حق قتك أركم به إهن إله كنوا كمان إله سبحانه وتعالى إكوانت كمان أركم من يقرارهم أيتين كمجة خاصك الله سبحانه وتعالى حق وجنوا إكوانت كان أركم من ثابت كرم أي إله سبحانه وتعالى جبري كمجة أيام مكاني ربوبية den ilah subhanahu wa ta'ala ada korwe alukamuge igamaneki uluhiyat no ubudiyat den miyonnani ilah subhanahu wa ta'ala ge ismu furtaka adi sifa furtawga ehin evves farate e sifa furtawga nuwata sifa furtawga ismu furtawga adi sifa furtawga eggwevegen nuwata enhama wegen nuwa kaman algon men kanda ala iqrarwe imanwe hituga qararuko shakke waswahen neti kandelu Allah subhanahu wa ta'ala ehem wima ilahuge amal to
ke tereng ilahu kurawwa kankam ge tereng evves kamegga ehen evves farate bævere nuko ilahu subhanahu wa taala ekkawanta kurun adi algon men ilahu taka ada kurunje alokama duaya loibba birueti kama mihuriha kamen ifarata khalis kon ehen evves farate kamuga bævere nuko ekkawanta kurun adi ilahu subhanahu wa taala bodigem ismu furtaka sifa furtauga evves farate bævere nuko laysa kamithlihi shay ilaha effada wegen wa ehen evves farate nuwane kama qabul kura haluga ilaha mi ismu furtaka sifa furta agon me sabit kuramo gendio ki wegen to tauhid mi kini aqida ge ilm kurgal denne fada tauhid ki aqida ge babu to kuterem babe no aqida ga wahaka dekeve emme muhim mawdu bay faharu bay kankamuga bayin echse bay tantan nisbek kurave e tanek ganota ech ganota e mawdu ga in emme muhim emme sharaf veri emme bodu maqsadik kamuga wa ba egotum bala ruga tauhid ki aqida ge emme muhim emme sharaf veri emme beenun teri ba sawbaki allah subhanahu wa taala ekkawanta kurun ay ilahu ge rububiyyatu ge uluhiyyatu ge adi ilahu ge asma wa sifat ehma tauhid ge muhim kamattaka adi tauhid ge maganu maqsadaki ay allah subhanahu wa taala ya gulun huri kantatte kamuga wative tauhid ge muhim kan aqida ge terega bodu kamattaka aqida ge masal takawwis tauhid ke hinna algun men ngene misalaka aqida ge tereg himene keme sahabi bekaluna de tereg algun me i'tiqad kurun e bekaluna ki allah subhanahu wa taala muhammad sallallahu alaihi wasallam ge suhbata khiyar kurawwa fawa bekalun kama e bekaluna ki teduweri adulweri bekalun kama e bekaluna ki aadaage ehen insanu nawwara e bekalunge teduweri kamuga allah subhanahu wa taala heki odigen fawa bekalun take kama mifada kankamuge maccan algon me i'tiqad koranje e bekaluna ki ituru fulen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haggu gonota diinu ge hagguga gastuga kandeligen haddawane bekalun num fada mi aqida kam ehennamas mi ki tauhiden nun ehennamas kurin algon denne fadan tauhide bunevi adi tauhiduge tereyan aqida ge huriha ilme wanna wanumuge macca wahakada kevigen dani ei aqida ge terege himene emme muhimmu emme sharaf veri mawdu kamuga vigendat sawbaki allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalun fonuvevi ekamattaka adi allah subhanahu wa ta'ala febbawa levevi ekamattaka ehemvima alukamuge bataka adi i'tiqaduge batan ekulevige miyannani tauhiduge macca kirit qur'anuge allah subhanahu wa ta'ala tauhiduge lafzun wa tauhiduge nawafa veto allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuge warak kurkur suratega ilah subhanahu wa ta'ala ge materi kamattaka e suratuge maikkan kirit qur'anuge timba kul ebbaha maivegen kurkur suratega emme hataru ayatuge macce kulewegen suratega wahi korwani qul huwallahu ahad kalefan widalwashe allah ay ekkawanta ilah emme mitanun algon menna mi libideni tauhidu mi lafz rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadh radiyallahu anhu yaman kare dina gwalevuma fonumuga ekalege fana hadis korwani وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا كليغ فان أبامي هنن إم فرتما غوالب ومكي نوت دفوا إرشادكي نوت أبامي هنن كليغ فان دفوا دعوتك إم فرتما بيكي أي الله سبحانه وتعالى إكو وانتكما أبامي إيمان فمهم أقول من نجي توحيد لفظكي أي لفظ النون أي كيرت قرآن أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أقول من فن أي لفظ hame gotan aqida ge masatawga tauhid ge namun algon mengi ilum merin felli uwafeto ade algon mengi ilum merin tauhid ge namun aqida ge huriha masatake himene fewes liwafave ege terega kitab at-tauhid abul abbas al-baghdadi tinsate ka hawana aharu hijran awhar wada gennevi kitab at-tauhid e namuga aqida ge huriha mawdutakan ali alwala liwafafate hame gote kitab at-tauhid وإثبات صفات رب العالمين ليوفاف ابن خزيمة أي تنستيك إغارة أبهار وداغن بيكالي هامي قوتا كتاب التوحيد ابن مندا أبهار وداغن تنستيك نودي فهق ليوفاف إيجي ترون إمام محمد بن عبد الوهاب ليوفاف كتاب التوحيد أي ميجي غاغنك دوشت ورك أهارو كوريغ بيكالي كوميكس أقول من إنجني إما توحيد بنبينو توحيد إلمه بنبوني ما إجتريجا هم عقيدة إكوب سيمنك إنمس
توحيدك أصل أكيدا جباتك ترين بيكم إرادة كرفيا مين هنير دوغي ري هما ديه جار أقول من بدل كلانا ميجي أنا برنامج أكوغا دعاء الله سبحانه وتعالى أقول من ساف قطع إله سبحانه وتعالى مدوغا أقول من عقيدة بهتم توفيق من ور كرفا أقول مني أهل السنة والجماعة ساف عقيدة جمتيغا دمتي بيكم غالبهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.